Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Thedong along JJM scheme pen ke claim pon kasa oya jok langa pipe 1 feet pibamat gari koi dak dat. Jakhong ni phai krisir keparni lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency angkang Thedong polling station ke parlo Thedong atwar piarai rayalom JJM scheme pen ke claim pon kasa oya jok gari koi dak dat lason si Modi sarkar har ghar pani milna chahenge pusi ningje pon lasi JJM scheme sitame pilo sitame Thedong rong piarong along JJM scheme ke claim pon ke langa pipe ki pip 3 feet an pip nang chia pot non ke 1 feet anvet ajok gari koi dak lo lasi ke claim atum ta kasa oya jok lo puta public atum ningje pon lasi komatsi contractor ma prabjin pen puthot nang chisilam nang ji puta raratum pen ke hang pedopon news text report Karbi Anglong news Nalige thokke nondo sige thok busepu Nondo na solni. nondo ke dak neli tum solo volunteer Nondo ke pia kurlu. nondo teron Nondo rondi. ha Bola bang so senge ber ke thopen kon nali ning arong lo nal. tenangan ning arong lo munit tu ha isi libul kliklo lo pu avedel non bangke isi kodo ko beta gari khura do tum sita pu kita mabang misen lo nasi do Ita la prama puson lang bung lang war dukok pen jo ko an siksak lo te. ake siksak ke dolo aka siksak ke ala gari khura ke do tum bang aka siksak dolo ta inela pu king pe tam tum bang ke siksak se mate siksak lo ate lang bung lang plat arbi hot ke School chela so to war di ho school sumar kita nge la pu osmar la si wang dam pu nang thok bi lo bang bolai lo churu par la pa Ita mis ke sile la nondo teron ko ana kilometer lo ke thok di pure. ko an kilometer tong thoi ji ne la bang mate chini din de ne Kilometer la puson thok. la son ji bo La lang like jong jung lo di la son government pen ta ke rap avelo bu. avelo Avelo di. Tamil la lang like government amuni kali de lo. government munit ke ame thanga yak ame thanga jak kong pelo. Ente la government phan pilo tuning ri ke soto war putak. government phan tuning ri ke halak ko la ke thok bang ko son tong Jengkha Bamon Po Complex along Bajirang Bali TVS Bike Showroom Kangpupon. Jakhong ni phai Krisir Kebani Nijang Karbi Anglong Jengkha Municipal Board Angkang Arlo Bamon Po Complex along Bajirang Bali TVS Bike Showroom Ingpupon Tanglo Bangso along Bamon Po College Principal Jiten Rongpia Reading Pensi Ingpupon lo Laso along Kachirap Kachitudun Ward Commissioner Bilton Ronghang KSC Jengkha Head Branch Amaipu Rukasanti Sopen Danglok TVS Bike Showroom Manager Atum Tami Chitongdun Bangso along Bajirang Bali TVS Bike Showroom along Ahempu Be Asang Hopen Kaning Jipon ke Ladak Jengkha Habar along Tami TVS Showroom ke Abelang Lasi Ladak Jengkha Habar along Kido Arada Tumaphan isi Kijoy Kevar Sailo Lasonsi Nanglitum Scooty le nam ji pusitame non pen ke Jengkha longta long ponpo Aprangason ra ho jai lapen langkaan dam jok plot po lapen komat ni jong si bait ki nam ji ason do pulo tangte nonamat wangnon offer do nanglitum down payment anam ki jumpen long pon ji puta pachini pon phelang pipen BDS interon Karbi Anglong news Adam Jengkha selama TVS showroom yang ada dalam sekitar itu pun nangin dan aku pun biar kita tinggal pun pun. Dak lom voting di kami dari kenam kenam kita marah betul kita kira antak begitu maka di tempat Nah, langsung TVS showroom mana TVS langsung baik nam han kopi PC ni, mana awak saya kopi PC tu.
অফার চাই মনাকু কে অফার চলি বম না মনাকু চলি নাম মতে লো ডাউন পেমেন্ট পেন লং লো ইন্টারেস্ট রেট পেন লং ওমফাকে এক্সচেঞ্জ অফার দাদু আর নন দং সি নাম বলতে নন নাম লাসি ওয়াচে কোন অফার দো পেমেন্ট হিলো petrol link polon ini servicing son servicing bang eno aku ke abela pejo pe mata bom Lapen ladak down payment koan pensi koan a kijum pensi pipon. yes 15,000 pen getting start Lapen lak pen a ciklo kini bang ke? ye mai bang ke down payment itu ke ada lang dia ada oi ada pasti lang dia bang kon mas suri pusita suri kom pusita Samilangso police station staff atum ahin pen arta kijum ari soe jang atum arakia hormu kechu atum aphan kiri katar lip asai kedengpon Jakhong poni phai Krisir Kep Arni Lakha Kripli Korkanthe constituency arlo Samilangso police station staff atum ahin pen Samilangso police station keparlo dikrutimung arong arai kedo langteng along arni wangta ariso e jang atum langka chinglu ki joidam pupen chilang no dak an hor ki jun lapen kangri kangkrang pen lang chinglu kai keta bang pharo isi bang pharo hini an abang phua bang phi atum jasimet arta ki jum atum chimit me pin ajok lapuson ki mo kopini akisung pholok ji pupen Samilangso police station osi biplop das ahin pen cepater pipon si staff atum lapen pherangki atum chelang si adimak long an palidamlu labang so porahut penang an ariso atum horki jun atum aphan thanpari kangsi monon phi choklem kle deji aphan oc biplop das ahin pen thanpari tekang laso pen horki jun akulat atum aphanta rakia hormu pajor je deji aphan kipukang jongsi kebang jilang arni lapuson kangri kangkrang pen arta kijum ariso e jang lapen horke jor akulat ington ponpe pulotangte aron ateng pen nep ingnang ponsi aron ateng pen ingsai ponang kok pupusi than pachini pon Samilangso pen longba morning ti Karbi Anglong news Usuka pen Border Protection and Development Principal Secretary aphan Pinpur alu pipa jerdam 1951 aningkan boundary demarcation atengsi West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy alam ki pachun ponangji ahoy kido arat aphan kerai komate protection pi ponangji lapen ahoy along kaching thor asai deng ponangji pu akemang pado ponsi pini usuka asong pen Dispur along kido Principal Secretary Border Protection and Development Gulf of Assam GD Tripathi IAS ari deng Pinpur alu pipa jerpon Bangso puthak wo signify Kep Arni Assam Border Protection and Development Department Minister Atul Bora aphan Pinpur alu pipajer ponlu ahoy along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan kahumri damji aphan wo signify Kripli Arni Minister Atul Bora pen pinkhat ponlu sita thangnat asai dengpon piden ajok sai jogji dis Assam Secretariat along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan Pinpur alu pipajer pon thunang koklo pusi usukatiri piame Bibison Teron Lapen Kongchunbang, Jintu Hajorika Pen Pangdapon. কিছুদিন আগত লগ কৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো বৰ্ডাৰ যোনটো কিবা সমস্যা যোনটো কান্দুলি যোনটো চিটুৱেশ্যন যোনটো ক্ৰিয়েট চলি আছিলে আজি আমি কিছুদিন লগ কৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ আস্থা দিছিলে যে অতি শীঘ্ৰে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত তেওঁ এখন অৰ্ডাৰ ইছ্যু এখন কৰিছিলে সেয়ে আজি আমি বৰ্ডাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি আজি লগ কৰি এখন আমি আকৌ আজি এখন মেমোৰিয়েল মিছনৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি এইটো যাতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অসম মেঘালয়ৰ যোনটো বৰ্ডাৰ সমস্যা এইটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি জাতি মাটি ভেটি হোৱা চৰকাৰখনে ইমিডিয়েটলি এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কৰি এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে দলে আজি সীমান্ত এলেকা দপ্তৰৰ উন্নয়ন বিভাগৰ যিটো প্ৰধান সচিব আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মেঘালয় সীমান্তত 93 মতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে তাৰ লগতে তাত সীমান্ত এলেকা প্ৰৱাহ কৰা ব্যক্তিসকলক বা বাসিন্দাসকলক নিৰাপত্তা দিব লাগে আৰু তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগে এই তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আজি